Matondo mingi libundu ya nzambi na kilokola yai bete kutelama samu na kubanda lukutukunu ya beto ya suka ya kilumbu ya bubu yai na nkumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Amen. Amen. Beto ke baka bankunga ya beto ya kintuaji na kuyibina kantike 9 samu na kusika nzambi. Bika tuaibina. Matondo mingi bika beto kusambila libundu ya mfumu nzambi tati ya beto matondo beto kena kuvutula na nge na ntangu yai ngeme kupesa beto matondo beto kena kuvutula na nge samu na kilumbu yai beto me kutambula vina ngeme kupesa beto gratuitement notre Dieu notre Père ngeme kukeba beto et tu as soufflé ton souffle de vie en chacun de nous. Inakina kusunga beto na kuvanda moyo. Oh Seigneur, cela est l'expression de ton amour et aussi de ta miséricorde. Nina yina ke mboso na zitu swa ngena kele nzambi ya beto na nkumbi ya Yesu Kristo. Nina yina mfumu na suka ya ibeti mekuiza na inzo yange ya longo samu na kuiza kutonda nge na kuiza kusika nkumbu yange na mavanga yange ya mbote inange kena kuvangaka tangu nyoso na kizingu ya beto mfumu nzambi. Reçois toute la gloire. Zwa lokumu masanjo linkolo poto bongina yango. Totikili yanga ni oyo kati na maboko na yo. Samuti mamu yange mezonza kisika ina bantu zole totatu mekuta kane na nkumbu yange Yesu Kristo lekile kintuadi na bao. Tuadi sabeto na kati ya lukutukunu yai peve yange ya longo lika ya yala lukutukunu mbatukunu na tensukunu betuzula mtala nkembo yange na kati na mambu yange zonza moki sabeto siamisa kiminu ya beto mfumu kedika lemvu yange bika ya kumono kuswa o sikwa yange nzambi tati ya beto nikule na kintuadi
beto zona sikange kuzangi kange na zulu ya banzambi nyoso mutindu bambuta makumi zona iya kena kusika nge na kutuba ngeye mfumu eto Nzambi eto ufweni mutambula nkembo yenzetusu yelulendo kajinge yewasema bya byonsono mujambu ja luzolo lwaku byakala yejasemwa. Amen. Amen. Nikuna na ntangu yayi batata na bamama betke kuyamba sana mambo ya nzambe kutuba na beto. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nina nzila ya mambo yayi beto kena kuzolisa ngizulu ya mbote na dibundu nyonso mekwiza lukutukunu ya suka yayi batata na bamama beno kwiza mbote na nkumbi ya mfume beto Yesu Kristo bika nzambi kusakumuna beno pe beto na kuzolisa ngizulu ya mbote na bankundi ya beto bankwa Kristo nyonso yina kele na bayinsi ya nzenza na Amerique, na Europe, na Océanie, kuna na Asie, na l'Afrique, pe na intérieur du pays, na kati ba bwala ya insi ya beto, beno ba ina nyonso kena kulanda ba nkutuku na njila ba audio, beto na kuzolisa beno ngizuli ya mbote, na bisika beno kele, nzambi sakumuna beno, na nzambi kuvwanda na beno. Libundi ya nzambi mboti ya beto! Ikatuiza kweto mu! Tata nzambi kakutu! Nikuna betuke kulakisa kiesi ya beto bana ya nzambi na kupesa mbote na mpangi ya nge na ntangu dikabu ya betuke na kupesa beto nkunga. Beto twizike mbisa Yesu emukemo. Beto twizike ajina nzulu zejitukana eti kwa bana yeto mukemo. Beto twizike mbisa Yesu emukemo. Beto twizike ajina nzulu zejitukana eti kwa bana yeto mukemo. Matondo mingi dibundu ya nzambi na tangu yayi betike kulomba na muntu mosi samu na kutangila beto kibuku ya ngonda ya Oktober na Kikongo na Mputu na tina lingana. Mambo ya nzambi ya ngonda yayi yakele na wantete wa kolito kikapu ya 13 kibuku ya 11 buyakala mwana ya vova makimwana yakala jela ya kimwana ye mabanza makimwana kansibu ya meni kula mono ya yamudi bina vya kimwana na luputu. 1 Corinthiens 13:11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Na lingala bakoloti ya liboso mokapo ya zomi na misato eteni ya zomi na moko. Ezalaki ngai mwana na lobaki lokola mwana na kanisaki lokola mwana na bongisaki makambo lokola mwana nde esili ngai kokoma mobali na bwaki makambo na mwana. Amen. Amen. Betike lomba na tangu ya na muntu mwezi na kusambila na kulomba na mpevi ya longo na kukubika hapa ntima ya beto samu na kuwa mambo ya nzambi. Diaka hata nzambi ni matondo betike na kuvutula na talisi yange na kilokola ya ingeme kupesa diaka beto ina beto maseku wa mambo yange ina ngeme kukubikila beto a travers kisielo yange. Oh beto ya itata nzambi beto na kuvanda imeni kuisa kutuadisa kilokola yai yoka bikoba tata nzambi ya kisielo yange
bikange kuvandisa beto na makulu yange na kuwa na kudimba luzolo yange katulila beto bampeve nyonso yina ke kuvutukisaka diaka beto na manima kabwako na bayinzo na mayindu kabwako bakongi beto zola kudimba na kuwandinga yange bikange kusalila kiselo yange bieka mambu yange mutindukele zola na levo yange amen. Amen. Mambo mandika tubana Mambo mena kesika Oto unawaka unatomaza yamo yake unamona ndame esombe molose embe andame ututore aembe matondo mingi na tangu ya bundu ya nzambi betike paka bibibila ya beto na kutanga mambu ya nzambi ya kilumbu ya bubu ya ina guide biblique ya bundu ya beto mekupesa beto ya kili ya kusonama na mukanda ya Esaïe chapitre 30 versets 20 et 21. Esaïe chapitre 30 versets 20 et 21. Ina beto mekutana yao betike tanga mambu ya nzambi na nkumbu ya Yesu Kristo. Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. Ton maître ne se cachera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Amen. Amen. Batata na bamama lumingu yai ina mekupesama na beto tu ya diambu ina beto kena kulongoka kena kuzonza na lumputu. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Nkolo lakisangai kosala mokano na yo. Fumu longisa munu na kusala luzolo yange. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Ina nitu ya diambu ya semaine ya betu na kulongoka ka diambu ya volonté ya tata nzambi. Batata na bamama na mambu ya betu mekutanga betu na kutala kati na mambu ya lusadusu na présence ina tata nzambi kena kunata na kati ya dikanda ya yandi na ntangu ina pampasi kena kukumina peuple de Dieu. Donc il est question du secours et la présence de Dieu pendant les moments d'angoisse ou de souffrance. Na ntangu ya mpasi ina betke kotaka na mpasi tata nzambi ke ko abandonner ke beto ve et zona ya yandi yanike la kisaka ya una beto babana ya yandi. Tant que beto kena kwa même beto kena kati ya mpasi, mais il nous manifeste son amour et cet amour amène notre Dieu na ku secourir beto et na ku manifester présence ya na katikati na kizingu na beto. Samu na kubakula mbote mambu yai betike tala na chapitre 30 wapi mambu ina vuandaka na kata ndikanda Israeli pour que tata nzambi ku manifester ba udiaka zona ya yandi na nzila ya lusakusu pe na présence yanke na kunata na kati na bao. Ina betike tala chapitre 30 bakunji na Yesu Kristo betike bakula ti tata nzambi salaka alliance na Israel. Israeli salalu wawanu na tata nzambi. Luwawoli nati bafana kukanga mantangu nyonso na nzambi ya bau, kutula kivuvu ya bau na nzambi ya bau. Mais au chapitre 30 de notre texte, ya kusika tumetanga mambo ya beto kutela te Israël me ku se révolter na tata nzambi. Israël kena ku sala dia confiance na tata nzambi ve ya kukanga madiaka na luwawoni ya bau ve. Awa Israël me kuna sala alliance na Égypte. Bakena kusala luwawo na Égypte. Pourquoi? Parce que ya wana tangu ya mpasi, tangu ya muzingu kati na Israël, Yuda na Assyrie. Peuple ya Juda wana kana guerre na peuple ya Syrie. Selon 2 Rois chapitre 18 verset 21. Et c'était un moment difficile et l'Israël était en guerre.
contre la Syrie. Et le roi Ézéchias, on a kukangama na alliance yani salaka na nzambi, yani mekwenda sana alliance na Egypte parce que yani metala tini Egypte ke protéger munu na kati ya guerre ya mokena kunwana, yani mekwenda sana alliance, yani mesosa bazalier, il n'a qu'accompagner na kati ya guerre et il fait confiance à l'Égypte sans demander Dieu. C'est ce que le texte dit au chapitre 30. Sans demander Dieu. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. Verset 2 dans chapitre 30. Bamekwenda nzambi kana kuzonga na Esaïe, bamekwenda sana alliance na Égypte, bame yufula ve avi ya munu. Bamekwenda kukota, bamekwenda kusala luwawano samuti Égypte ku protéger bao. Et ni kuna betila kutana ti tata nzambi kena kusala bao avertissement na diamu yina bame kusala alliance na Égypte. Dieu avertit donc Juda na kutuma na bao ti l'Égypte na bambanza yankaka yina beno mekwenda sala alliance bake natina beno secours ve. Bake natina beno secours ve. Et yannick na kulakisa bao à partir du verset 15 que lui seul peut les sauver. Kaka ni yandi lenda kuvukisa bao na kati ya muzingu ina baka na kunwana na Syrie, kaka ni nzambi lenda kuvukisa bao, lenda kuproteger bao, me ba alliance na ba mesala na ba yinsi ya kaka yake natina bao tata diambo mosive. E ni kuna na mambo ya beto metanga baka na kulakisa beto mutindu nzambi ke vukisa bao na wapi mutindu ni sekuri na yani kina kunatina bao. Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. Dimpa na maza yake ba métaphore yake libidi ba mambu na kena kulakisa sekuri ya tatanzambi na ntangu na ba Israeli ke kota na mpasi na kati ya souffrance ya ngolo nzambi kena kusala bawo nsiluluti ni munu kaka nzambi ya beno ke pesa beno dimpa na maza na ntangu na ya mpasi. Donc dimpa na maza yake libi ba élément ina kena kulakisa sekuri na tata nzambi ke kunata na kati ya peuple d'Israël. Nina nzila ya sekuri ya yandi yani ke sauver bao na ntangu ya pasi. E yani kena kuvukisa bao mpe na nzila yani ke sauver bao mpe na nzila ya ku manifester présence yani na katikati ya bao. Mutini ya meto na verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi. Voici le chemin à prendre. Marchez-y quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Déjà même na kati ya verset 21 beto na kutana daka métaphore mosi yina kana kulakisa beto na ku comprendre que justement Dieu promet de marcher avec son peuple. C'est l'expression dire derrière toi. Expression ya ke image ya ku yina kana kulakisa mutindu kifani ya mvungi ke diataka na manima ya mameme ya yandi. Mameme na mantwala yani na manima yani kina kutana na manima mutino mameme kina kujata na mantwala. Donc l'expression derrière toi renvoie à l'idée d'un berger qui marche derrière le troupeau et veille sur sa marche. Alors yani kina kulakisa kifwani ina na kati na mambo ya isamu na kulakisa présence ina nzambi kina kurassurer Israël que ni yandi kaka lenda kusalisa bao na ntangu ya mpasi sekuri yanike kunatina bao mpe présence ya ntangu yina yandikile mvungi ya Israeli ni yandi kaka lenda kuveiller samu na bao yandike diatra na manima ya bao yandike veiller samu na marche ya bao o batata na bamama na kati ya mambu yai betuke bakula ti oui na ntangu ya mpasi nzambi kena ku promettre de sekuri ya yandi. Dieu peut promettre la souffrance, permettre la souffrance, mais Dieu aussi yandike ku promettre beto sekuri ya yandi, présence ya yandi na kati na kizingu ya beto na ntangu ya mpasi yandike kubika beto ve zona ya yandi ke tatamana kumonika kati na beto. Voilà pourquoi batata na bamama oui volonté ya tata nzambi na katikati na kizingu na beto à travers ce texte consiste donc à suivre notre Dieu et na kulanda mfumu ya beto parce que c'est lui notre berger. Jésus-Christ ni mvungi ya beto ni yandi fana kulanda et beto fana ku obéir na yandi
et betu na kusala confiance ya betu na tata nzambi. Voilà la volonté que Dieu nous enseigne à travers ce texte, se confier toujours en l'Éternel, et nous devons suivre notre Dieu parce qu'il est notre berger, et nous devons lui obéir. Na kizingu ya beto ina ni volonté tata nzambi ke na ku enseigner na kati na kizingu ya beto ni ina tufana kusala tangu nyonso ina beto ke na kati ya mpasi beto fana ku bakula ti nzambi kila ku abandonner beto ve. Il nous promet son secours et son salut à travers le secours qu'il nous donne et sa présence qui nous rassure qu'il est avec nous. Bika nzambi salisa beto samuti beto bana ya nzambi beto sala toujours confiance qui vuvu ya beto na nzambi ina ke bika ka beto ve atako bampasi ke na kukwamisa beto bika nzambi sakumu na mambo ya pe ya kusiamisa dake minu ya beto samuti beto bakula que tango nyonso esengeli na biso ete tokangama na nzambe atako pasi eyali ndenge nini nzambe atikaka bana na ye te, nzambe abwakaka bana na ye te, bolingo na ye ezali ndelo te. Yango wana mokano na nzambe ezali ete biso bana na nzambe tosala confiance na ye atako souffrance ezali, confions-nous à Dieu. Totika kokosala bas alliance na banzambe oyo ezangi tina me nzambe oyo toponi alingi ete tokangama na ye po ete la tango ya pasi ya atalisa toujours bolingo na ye kati na bana na ye. Tika nzamba pambola liloba oyo. Amen. Amen. Cantique 277. Yisumvungi wa unene utukungama yanibeni wena yeto noza zozo yanibeni wena yeto noza zozo yanibeni wena yeto noza zozo umweni songo beni soma mfundo yanibeni wena ngolo Mungu sadi, sakadiani wena ngolo. Mungu sadi, sakadiani wena ngolo. Mungu sadi, sakadiani wena leko wiki. Yeye watu bana Yesu, Yesu ye ngolo. Yeye watu bana Yesu, Yesu ye ngolo. Yeye watu bana Yesu, Yesu ye ngolo. Na ntangu yai betike kusambila betume zabati lumingu yai betike na kusambila kasamu na kudila babana lekolo mvutu babana ya betu na mvutuka na ndile lekolo o babana mingi kena kukwamuswa na bitezo ya manque de mémoire kele diaka ve mwana ke kwenda class yani kena kulemba na kusimba ba leso ina metre kena kulongisa yandi babana ya betu kijunu ke diaka ve bebeto kena kudila babana lekolo mvutu samutita nzambi ku orienter bao nzambi ku vutula bao mémoire na me kulunga pour que babana beto ku réussir na kati na bas études ya bao samuti bao ni retraite ya kizingu ya beto ni kuna na ntangu yayi beto ke lomba kibuku ya nkunga lusambulu ina ke kotsa beto na kudia mvutu na ntangu yayi Iyi suvovele ile divu wako Maya sola kukwenda kwa te Mungolo zadi sema nunga kanate Mumbi zaza tatu atako Sabile, sabila kaka mumino Koto haku ituka kwa te Sabile samila na ntangu yake sika ngekele nge aussi samila na kuyekola babana ina nzambe kupesa nge na kati na maboko ya nzambe pour que année scolaire yai liboko ya nzambe kuvana kati na babana ya beto matondo ya benzambi na mambo ya nge ina ngeme kupesa beto na kilumbu ya ita nzambi na suka ya mfumu kena ku enseigner beto tikedika ngeke abandonner ke babana ya ngeve na ntangu ya pasi ngekele nzambi ina ke vukisaka beto qui nous sauve même quand l'oppression comme l'angoisse quand même la souffrance est là ngekele nzambi kena ku rassurer beto
secours yange, présence yange, na kugide kizingu ya beto, pe na kusadisa beto. Ninga ni ina tata nzambi betina kulakisa nge babana ya beto samuna somene yayi betina kudila babana ya lekono mfutu na kuyeko na bauna nge nzambi mekupesa beto babana yayi mfumu o Yesu babana ya kaka ni kitezo tia kondo ya memoire Seigneur kena kukuamisa bao babana ya kaka kena kulema na kuretenir ina nyoso kena kulonga na kati ya klase tata nzambi satana mekuza kulaba memoire ya babana Yesu Kristo nsimu ke diaka ve o yango nzambe tata tuzali kotalisa bana na biso epai na yo ba oyo bazongeli nzela ya kelasi na mvula oyo Seigneur notre Dieu totiki bango kati na maboko na yo tika eti nzambe loboko na yo e mama likolo na bango peve ya longo Yesu Kristo ya kurestore memoire ya babana nyonso inakena kuvutuka na lekole tata nzambi na garderie na préscolaire ya na primaire na collège na lycée na université Yesu Kristo salisa babana ya beto nikina kutela mutindo satana kena kusantikisa makanda ya beto babana ina ni avenir ya beto babana ina ni retraite ya beto beto zona tinge saku muna babana ya l'école Seigneur na bizinza ya muvimba na makanda nyonso babana mevutuka na l'école salisa ba parents mfumo Yesu Kristo samuna ku prépare la rentrée ba parents ya kaka pata keleve ku maboko kia kukangama tibubu ya abunu makutsa bweso ya kusuma bakaye ya kusuma batenu na kuvutura bana l'école mfumu ba parents mingi na kukiyufula wa mutiri mukisala samuna na rentrée babana o tata nzambi betime yekola ba parents nyonso na kena kati ya difficulté financière na maboko yange bikange fungula mazulu yange samunge kulumuna lusakumunu kisalo paro na kusala paro de lèvres na kusala nge sakumuna ya vwanda kisalo ya maboko ya vwanda niveau ya l'état ya vwanda kisalo nikisalaka mfumu kela activité nikikumeneke na ba difficulté mfumu bakena yau meteme dila ba mvuto afin que lusakumunu yange ku se répondre na kati na ba afin Seigneur basuma ba fourniture scolaire Yesu afin que babani aba on peut rejoindre le chemin de l'école zambi tata mutili bampange be banda déjà babana ina kena ba yinzo samuna manque d'argent Yesu Christo salisa ba parents. Oui, nous recommandons aussi le personnel enseignant entre tes mains. Il a que yamba babane betu na ba l'école, na ba classe na kulongisa ba tout la luzolo afin que basala ki salu yina que sala ti babane betu ko réussir tata nzambi. Que mboso na zitu soit betu melega ke minu na mambu yange metu batina nyonso ke lomba na nkumbu ya munu belke kutambula ya Yesu Kristo na ke salama na kati na kizingu ya beto ina betu me kulomba nange samu na babana l'école na ba parents d'élèves na ba enseignants nge melungisa yao di mangu na betim ke kusalama na kizingu na babana ya beto na nkumbu ya Yesu Kristo fumu na mvulusi amen Amen. Tondo mingi na ntangu yayi beto masiku kwenda na kumanisa lukutukunu ya beto ni kuvutura matondo na libundu nyonso samu na njingu munu mpe na tangu ya beto melutsa na katikati ya presence ya tata nzambi matondo na tusaku munu ya tata nzambi na kati na kizingu na beto beno ke vutuka mbote na tata nzambi kuvanda na beno aloni kuna beto ke yimbila nkunga pe na manima beto ke lombila libundu ya nzambi lusaku munu Zambi utusakumuna tuba bonzolo utulonga utukuka utulonge utulonga utukuka utulungisa utulonga utukuka utulungisa yave nzambi beto betonda ngene na lukutukunu yayi ngeme kupesa beto ya suka matondo na mambu yange inangeme longisa beto na kusiamisa kiminu ya beto matondo na tusambulu inangeme kuwa inangeme exauce yao yimeni tangu yayi betina kuyekola ngedi bundu yange inakena kukwenda na banzile ya mutina mutindu muntu mekuteza na kilumbu yayi mfumo
bika nge kudiata kintwali na ba mutindu nge melongisa betu na mambo ya suka yae kedika nge kele berger ina ke kuvuandaka na manima ya peuple yange samu na kuveye na marche ya bao. Veille Seigneur sur ton troupeau ni di bundu yange ina ke kukwenda na bisalu na bazandu na kutekisa ba ina ke kwenda na ba rendez-vous na l'hôpital na ba médecin ya bao ba ina ke sala ba voyage Seigneur na semaine yae. Oh nzambi ya tulendo na mazulu jambu ni jambu na muntu ke kuvanga betu belomba ti veille notre Dieu na mameme yange ke babao diata kintwali na bao bikange sakumu na bao mpe sa mutikese ya bao mfumu ya kulunga kati na nge ni kuna na kintwadi betu kena kubundisa bandinga ya beto na lusambuli na nge longisaka na bilongoki yange na kuzonda tintango bene ke sambila beno zonza mutindu yai sedieto dina mazulu bika mkumbwa kuyazituswa bika kimfumu kya kukiza bika ndusololwa kulaila mama toto kila moshuwe kuzulu bija beto benu na lumutubana lumuki utuyambula kamieto kila moshuwe yote wasisafundi utukosandu mutini suluko kau tutalila mkwayambi yachi kimfumuni chaku na lulendo na nkemo monvu myamvu yamvu. Amen. Amen. Bika beno tambula lusakumunu ya nzambi. Bika nzambi mpungu kusakumuna beno na kukeba beno. Bika nzambi mpungu kubangumuna beno kizizi ya yandi na yandi kulemvo kila beno. Bika nzambi mpungu kubalula beno kifwa ya yandi yani kupesa beno kiyenge. Na kati na kizingu na beno na makanda ya beno na bazaktivite ya beno mpe na bambakulu ya beno na nkumbu ya Yesu Kristo mfumu na mvulusi. Amen. Amen.